Kao, na primjer, kad ležiš na sofi u sobi i svetlo je ugašeno i unutra je tama i ti si unutra, a napolju je mrak. Ali su upaljena svetla ulična i ta svetla dobacuju do sobe, do prozora. I onda se ti u toj polutami osjetiš odjednom baš taman. Jednostavno kako treba. I onda si u fazonu da zadržiš taj osjećaj do kraja života. Uhvatio sam tu zlatnu nit i sad ću da je pratim. I zauvek ću ovako da se osjećam. Međutim, to nikad ne uspe, iako ti se par puta desilo. I svaki put si pokušao da zadržiš osjećaj i ni jednom nije uspelo. Ovaj put misliš da hoće. Nemilosrdno je to što ti se svaki put otme, a da ti ne primetiš. Ali tako je kako je. Nećemo sad da karakterišemo i lepimo etikete, jer život je takav, jebi ga. Random. A ti si u Google Sheetsu i u fazonu si, sad ću da napišem pesmu i zadržat ću ga u pesmi, ali baš ne ide. Nikako ne ide, jebi ga. Jer ti si jednostavno u Google Sheetsu, a to je u real time-u, ti kao praviš konstrukte, istripovo si se, sad ću manje da blame na društvenim mrežama, bit ću produktivan, ali ne previše, daću sebi oduška, bit ću opušten, izdvojit ću vreme za sebe, za svoju kreativnu stranu, i malo sporta, ali ne može to tako, čoveče, bre. Mislim, nije ovo jebeni projekat. Kako ne kapiraš da to nisu Google Sheets kolone, jebote? Ne možeš kao da raspoređuješ iz kolone u kolonu, da sortiraš, filtriraš i tako dalje. A šta možeš? Pa ništa, bajo, isključi Google Sheets za početak.